Ikaze TV2. Turabasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2. Nk'uko twabibasezeranyije ubushize, uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye na Colonel Bizimana Eric Mushirampuhwe bakunze kwita Gelead. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, Colonel Bizimana yatugejejeho amateka ye kuva yinjiye igisirikare, intambara yarwanye mu nkotanyi ndetse no muri AFDL. Muri iki gice cya kabiri, Colonel Gelead agiye gukomeza atubwira iby'amateka ye mu gihe cy'intambara ya RCD yo muri 1998, Cndp ndetse na ADF nalo. Colonel Gelead arasobanura uko yasimbutse urupfu mu gihe cy'intambara ya RCD yatangiye muri 1998, akijijwe n'umuliyetena Colonel w'umukatange Uwagombaga kumwica. Nyuma yaho nawe yaje guhisha uwo mukatange kuko nawe yaje gushakishwa kugira ngo yicwe. Muti byagenze bite? Nibyo tugiye kumva muri iki kiganiro. Colonel Gelead arasobanura uburyo yayoboye urugamba rwaje kulibera umujyi wa Kindu wari warakoswe na Mayimayi, abaturage barabuze ibiryo kubera ko inzira zose zinjiza ibihahwa muri uwo mujyi umwanzi yari yarazifunze. Nyuma yaho ariko yaje guhura n'ibibazo, aburirwa irengero, Imana iza kumutabara. Ese byari byagenze gute? Yaje gukira ate? Araje abidusobanurire. Colonel Gelead arakomeza asobanura uko yaje kwinjira muri Cndp n'intambara yaharwanye, ariko akaba avuga ko ari intambara itarigeze igira umusaruro kandi ikaba iri mu ntambara atigeze yishimira. Wakwibaza uti iyo yari intambara bwoko ki? Araje abidusobanurire. Nyuma yaje gusubira muri leta, akora ahantu hatandukanye. Muri iki gihe akaba abarizwa mu gace ka Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho akomeje guhangana n'inyeshyamba za ADF nalo. Colonel Gelead akaba avuga kandi ko ashima Imana kubera ko nta rugamba na rumwe arayobora ngo atsindwe. Aranavuga kandi icyo atekereza ku ntambara ziri kubera mu misozi miremire y'umurenge ariko gace avukamo. Muri iki kiganiro muri kumwe na Chantal Namukunzi. Ndeka mbareke mugikurikire. Ikaze TV2. Murakoze cyane. Aha tugeze mu gihe cy'itangira rya RCD, birumvikana ko hari muri 1998 mu gihe intambara ya AFDL yari imaze imyaka 2 itangiye. Iyi ntambara uvuze ko yagusanze Beni, wakomeza utubwira uko byakugendekeye nuko wabashije kurokoka, ko bizwi neza ko muri icyo gihe aho abanyamurenge hose bari bari cyangwa se abatutsi muri Kongo bishwe, wewe wabashije kurokoka gute? Byakugendekeye gute? Wagerageza kutubwira ibijyanye n'iyi ntambara nuko wayirokotse. Narimvuze ko RCD itangira yansanze ibeni. Njyewe nari komanda batayo 5e batayo Beni, mu mujyi wa Beni. Itangira ntabwo nari mbizi, nta nubwo bananteguje. Nagiye kwitera hejuru, mpamagagwa mu gitondo. Umuntu wampamagaye wa mbere ni inshuti yanjye nyakwigendera General Mustafa. Ico gihe yari za Nyabibwe, yari mu batayo bita Nguruma. Arampamagara kuri Manipaka mu gitondo, arambwira ngo ninze tuvugane. Turavugana, arambwira ati ino havutse ikibazo, hari umutwe wa RCD watangiye, none umenye uko ubyitwaramo. Nta kundi nari nkibigize kuko hari mu gitondo kandi zari Manipaka z'igihugu cyose, buri umuntu uri mu ngo yose yari kwikumva. Uwasubiye kumpamagara, twari ko tuvugana ku Manipaka, nuriya mugabo nyine navuze uri hariya Bukavu. Nawe arambwira ati Eric nuko byagenze, ahasigaye ubyitwaremo neza. Nanjye nagize gute, nta kundi nari
kibikoze nari sohotse hanze mbwira operateur ndambwira iba hewani ibindi tubikurikirane turaza kubimenya. Nahamagaje ingabo zanje nari nyoboye batalo nari nyoboye nishira kuri parade kugira ngo nibwire kuko hari ibibazo bivutse bagomba kuntegereza nihagira igihinduka ndaza kubabwira. Kuri parade tukira aho ngaho hahise haza babita ntede abashinzwe umutekano sekirite ico gihe bari barabigize zone yarebaga kuva Goma kugeza Bunia. Uwari ubishinzwe araza tukiri kuri parade ngo mubona turutse imbere mpita mbona kuko nta kindi kimuzanye wenda ari ukumfunga kubera kuko deja bari bumvishe communication nagiranye na General Mustafa n'abantu b'Igoma. Nahise mva kuri parade nawe ahita aja kuri parade arabwira ntihagira umuntu n'umwe ugira ico avuga cyangwa ico ababwira ati ubu nyine hari ntimeze neza. Nasubiye iwanje mu rugo nje mu rugo mpageze mbwira ama escort yanje nari mfite ndababwira ati mube tayari nta kundi twabigira hari ikibazo cavutse kandi wenda muri twebwe tugomba kukigiramwo ibibazo kuko mbona ariyo arire gifite. Ico gihe uwari chief escort wanje yari uriya Colonel Muco uri mu Minembwe ndamubwira nta kundi twabigenza mwihangana. Twagumye aho ngaho kugeza ubwo baje kudukuraho imbunda. Abasirikare Muco ashaka kuvyanga ndamubwira ngo yavyihorere tiwange kuko abantu muri bangahese. Ico gihe bari 12 nabwira nta mworwana n'ingabo zingana bucya mu bihorere tubanze turebe uko bigenda mu baheza imbunda barazibaha baratukuraho imbunda barangije baradufunga. Ntabwo badufunze ubwo bampamagaye mu nama ahantu yari inama y'iyo zone opérationnelle ndagenda mpageze bashaka kwanga ko ama escort yanje yinjira. Ninjiranye n'umwana w'abanyakarama bita Eric yari escort wanje kari ka kivera kanje ndababwira nimba mwanze ko abandi binjira mureke ninjirana umusirikare umwe baramwemera arinjira. Hageze ikintu bambwiye kuko itegeko ryavuye kwa Muzee Kabira rivuga ko bagomba kumfunga. Ndangije naravyemeye bankuyeho imbunda ndafungwa. Nafunzwe hafi ivyumweru bibiri. RCD ubwo ibivuye Goma iradivansinga iraza igera Beni. Igeze i Butembo abari bamfunze biba ngombwa kuko bankomezanye bakanjyana wenda aho bashaka. Imana zanje nagize kuko nabivuze ntangira kuboko kwayo gukomeye. Ujya mugabo ujya SD yari inshuti yanjye cyane araza arambwira ati njyewe ndashaka kugutwara kugufunga. Ndamubwira ko wamfunze sura kuransaba kandi aho unjana. Twarasohotse tugeze anjanye ahantu bita muri parike ya Virunga muri aho bita kusemuriki mu nzira ija Kasindi uvuye za Beni ni muri parike. Tugeze kuri ico kiraro yashaka kunicira kuri parike aho ngaho kugira ngo akandoha muri ayo mazi. Twageze nza nibuka twambutse ikiraro haribuye
agicaraho nanje anyicaza kurindi arambwira ati umutima wo kukwicurananiye. Ndamubwira ati ni wowe ufite ubuzima bwanjye, nimba bikunaniye kora ibishoboka byose tugende, nunyambutsa Uganda nanje nzagerageza ukuntu tuzabaho. Imodoka twari dufite yari imodoka yanje, nizo modoka za mbere Kabira yarapangiye ba komanda batayo nshyashya Land Cruiser zikiri nshyashya, nari nigenze mu icumweru kimwe. Ndamubwira tugende, nitugera ku mupaka nzamenya uko tuzabaho. Twaragiye, bwari bwije, hari mu masaha moya z'ijoro, saa 2 tugeze ku mupaka. Abwira bari ku mupaka abasirikare kuko baramwumvaga, arababwira ngo agiye hakurya mu Bugande kuko ama escort yanje bari mu modoka babicaye hejuru, nanje ubwanje tutaha tugaragara. Arababwira ngo ngiye Uganda gusaba umusada wo kuza kurasa abantu baturutse Goma bageze i Butembo, RCD tuvuge. Bahise bagira gute, bahise bafungura umuryango turambuka tuja Uganda, kuko abaganda bari bazi imodoka yanje, bayibonye bahise bafungura umuryango. Ubwo nawe yankuye aho yari yanshize anshira imbere. Abaganda bambonye bari banzi, bantera amasaluti ati jamba fande, jamba fande. Ndakomeza ngeza ahitwa Bwera mpasanga marehemu General Kazini aranyakira. Nibwo yambwiraga kuko marehemu Gakunzi bapfuye. Ubwo yampaye phone mvugana na General Kabarebe ambwira nyine ukuntu abantu bashize, hari abari Kamina, hari abari za Uvira, abantu bapfuye bashize, ko nanje bari bazi ko napfuye, ariko akaba yishimye kumva kuko ngeze mu maboko ya Kazini. Ubwo bahise bambuka muri iryo joro, sigara aho ngaho. Ariko ujya mugabo wanyambukije nawe yahise yambuka, bamuburija kwambuka kugira ngo agende asensibiliza abagenzi babo. Agira ubwoba cyane uwo musore, agize ubwoba, narabimusabye ndamubwira naho mure ntacaba. Ararira cyane, ndebye ukuntu arira, ukuntu yankijije, nanje numva ngize ubwoba. Ndavuga ati hari ubwo yoja gupfa kandi yankijije, amaraso yiwe ntaho nayageze. Nabisabye General Kazini, ndamubwira mo General, nimba uyu musore hari ukuntu wenda hari imipanga ihari yo kuba yanapfa, ahubwo nanje munice mbere yuko mwamwica, kuko amaraso yiwe ntaho nzayageza, kuko nawe yankijije. Kazini arambwira ati Eric, we wahungabanye, ihangane, ahasigaye njyewe nzagira gute, ntaco uyu musore ari bubi. Twarihanganye barambuka. Mu buce mu gitondo naje kubakurikira, mbasanga bageze ku nkengero z'umujyi wa Beni. Nabisabye Kazini kugira ngo nanje mbakurikire, arabinyemerera, mpeza imbunda, mpeza n'abajye ba escort, n'abajye basirikare bose bari baje bazi ko baje kunica. Mu gitondo bahinduka ama escort yanjye, narabasubiranye ndabajana kugeza mbagejeje i Beni. Beni turakomeza, twahagize 2 jours, twahurira na General Kasereka, nawe ntiyarazi zabaye, ariko nyuma yaje kubisobanukirwa. Iwe asigara Beni, nje ndakomeza ngera Bunia. Naje kuhasanga abandi basore bene wacu b'imasisi, bari abasore 30 bari babafunze nabo, bari burare babishe, ariko twaje kubafasha. Tumaze gufata umujyi wa Beni, umujyi wa Bunia, naje kuhabasanga. Harimo umusore bita Eric, umusore w'imasisi, ni umwana wa kwa Munyarugerero, muza mwumva Munyarugerero, ni murumuna wabo, ni umuhungu wa Munyarugerero, kuko bose nabo kwa Munyarugerero. Naje kwamusanga ari kumwe n'abagenzi be, tambuka numva barampamagaye Eric, bari babafungiye ahantu kuri prison ya Auditora. Ndibaza ndavuga ninde unzi hano Bunia, nibwo bwa mbere nkihagera. Funguye nsanga
nsanga ari abo basore ndabafunguza turagenda nibutse uwo musore wamfashije imfa muri ako kaga ka Beni bari bagiye kunyica ni umusore wo mu Katange yitwa Lieutenant Colonel Papi Mbayo n'ubu aracariho akorera za Manono. Nyuma yaho baje kumwohereza tumaze gufata Beni General Kazini na General Ondekane baraje barahagera mbabwira ikibazo twahuye naco, mbabwira ukuntu nari napfuye n'ukuntu nakize n'uwankijije uwo ari we n'abamushakaga kuko agomba gupfa. Nza kumuhisha, nagiye kumuhisha ku mumama umwe, ni umumama w'umututsikazi washatswe n'abahema, hari umumama ukuze, mbona nta handi nahisha uwo papi, naramujanye mugeza ko uwo mumama muheza $50 ndamubwira uzumuhahira ibyo kurya rye kuzageza umunsi nzaza kubamukurira, kuko bagenzi banje ba Sylvain abantu bari bavuye muri RCD baramushakaga ngo bamwice, urumva kuko yari umuntu ukomeye muri intelligence, wari ukuriye ops, yari umuntu ukomeye, ariko nanze kumutanga kubera kuko nanje yari yankijije. Baramumbaza cyane ndababwira ntabwo namutanga, barambaza se sinzi cyakorewe bene wacu, ndavuga ati ndabizi ariko yarankijije, nanje sinabona ukuntu sinje wo mutanga ngo amaraso yiwe anju yamena. Mbisobanuriye mu nama ubwo turi kumwe na Ondekane na Marehemu Kazini, barantegetse kuja kumuzana. Naragiye aho namuhishe k'uwo mukecuru ndamuzana, ubu Kisangani yari yafashwe, bahise bamutwara bamugira Tede wa Kisangani. Abanyabukavu baramuzi, yaje gukora ni Bukavu, yaje kuva i Bukavu, baramuzi abantu bakoreye Bukavu n'abanyabukavu baramuzi. Ubundi buzima bwiwe sinakomeje kubukurikirana, ariko icyo nzi ni uko mu mateka yanjye nzamwibuka kuko niwe wankijije, wakijije n'abo bana bose nari ndi kumwe nabo kuba tutarapfuye. Ubwo ntako nari nibagiwe kugira ngo nkubwire ukuntu twageze Bunia. Ubwo nimba hari ukundi dukomeza ukomeza. Murakoze cyane Mon Colonel, mu kanya mwatubwiraga uko byabagendekeye mu gihe cy'intambara ya RCD nuko mwabashije kuyirokoka, mwari mugeze Bunia, hanyuma mwakomeza mukatubwira nanone ibyakurikiyeho ni biki. Hanyuma hari aho nabonye mu nyandiko ngufi wakoze y'ubuzima bwawe uvuga ko hari n'ibindi bibazo waje guhura nabyo ugeze Kindu, nanone wakomerezaho ukatubwira ese ibyo bibazo wahuye nabyo Kindu ni ibibazo ki? Murakoze. Njyewe nakubwiraga, njyewe ikibazo ca Kindu aho navugaga mbere, navugaga ikibazo ca RCD aho yansanze i Beni kugera Bunia. Ikibazo ca Kindu naje kuva Bunia bampamagaye bambwira ko nsubira i Goma, ngeze i Goma bampa batayo IBY'INTAMBARA wa komanda yarapfuye nawe ntakihaba, bamwita Kasongo. Ico gihe twakoreshaga korosayini, yakoreshaga 10 Bravo, aza kuza kubana aho ngaho za Goma, twabaga hariya za Kibumba, n'uwitwa nawe yarapfuye witwa Bubakari nawe bamuhindi batayo.
intambara irakomeza. Twari hariya za Kibumba, njyewe batayo yanje niyo ya Kasongo, twari hariya za Muja, niho twarwaniye n'interahamwe. Interahamwe turazirasa tuzikura hariya Muja imbere y'ikibuga c'indege ca Goma. Uribuka igihe ikibuga c'indege ca Goma cigeze gufatwa umunsi umwe, ubwo twebwe twari za Rucuru, ubwo nari naravuye Bunia bangarura hariya Rumangabo, nibwo banjengeye iyo batayo tuza hariya za Muja. Twaje za Muja ari uko intambara yabaye, mayimayi zateye Goma, Goma bayifashe ntabwo banayifashe, zabaye umwe ikibazo cy'iminsi nkingahe cy'amasaha duhita tuza. Hanyuma twahise turasuwaduyi. Icyo gihe nza nibuka nari kumwe na Generale Bonane hariya za Muja, turasaduyi. Aduyi asubira za nane za Masisi za Mushakiriya hejuru. Twaje gukomeza inite yacu, ibatayo yacu irazamuka bayishira hariya za Mushaki. Tugeze Mushaki twakomeje za operation tuja za nane za Gatoyi na za Masisi, turakomeza hadi ku mpaka wa Masisi na Masisi na Warikare. Ubwo ngubwo bahise bampindurira imirimo, abane rusigarana iyo batayo ya 10 Bravo, abane bayitaga 51e batayo, nje wayisigaranye. Ndayisigarana dukomeza za operation area muri za Masisi. Twabanaga na 17C ya baje nubishe ko bamudemobilije Murisa, yari colonel ico gihe, na nundi wari kapiteni Shaka muri hariya mayinite y'abavoze bacu. Turakomezanye nabo, nitwe twa Masisi, dukora akazi Masisi. Aduye ava hari kugeza igihe twaje kurangiza aduye hariya tumumara imbaraga. Ubwo nibwo baje gufata iyo unite yacu 51e ija Kindu. Sasa izo ari kumbaza uhambwira ngo kubaze Kindu, aho niho nshobora gutangirira kakubwira sasa ubuzima bwanje bwa Kindu naho ngaho butangirira. Rero nkakubwira ukuntu nageze Kindu. Amakuru ya Kindu tugeze Kindu gihe ca RCD, Kindu hari harabaye intambara ikomeye, mayimayi zarafashe Kindu. Kandi ubwo Kindu hariho ico gihe byari bigeze mu gihe c'abanyarwanda gusubira iwabo. Sasa bagomba kwasigira amayinite y'abakongomani agomba kuhahagararira. Byaje kuba ngombwa kuko bafata unite yanje ivi Masisi 51e battalion ivi Masisi ikaza Kindu, kuko narayemeraga nabo na RCD yose yarayemeraga, kuko yari izi ibikorwa byiza yakoraga. Baje kutwohereza tuje Kindu. Tugeze Kindu twahagize uwo munsi wa mbere, umunsi wa kabiri indege zariko zituzana nizo zariko zitwara abasirikare b'u Rwanda bavaga muri Kongo ico gihe. Tuhageze ikintu cabaye Kindu, indege ya mbere ya nyuma ihaguruka igenda, abamayimayi bari bamaze kwinjira mu mujyi wa Kindu. Ndanibuka uwo munsi twari kumwe na Generale
tangu 4 twari kumwe n'uwari perezida wa RCD ico gihe Onusumba na guverineri ico gihe wari uwa Kindu muri residence ya guverineri. Abamayimayi bose bari bamaze kwinjira mu mujyi. Bamaze kwinjira mu mujyi basabye kuko bagomba kuza bakaganira nabo bategetsi. Baraganiriye nanje muri iyo nama nari nirimo. Barangije ikintu babwiye abo bategetsi kandi nari mpicaye. Barabwira ati mwatubwiye kuko abanyarwanda bagiye ariko ko turababona iruhande rwanyu. Barangije babwira abo bategetsi barabwira ati twebwe ko muratubwira ngo abanyarwanda bagiye ariko muracari kumwe nabo. Njyewe nahise numva bitandimwo. Nabwiye abakuru ndabwira ati se mwarekana ngasohoka kuko nta wundi bavugaga nije bavugaga. Ariko ico gihe deja bari batangiye gukora amanyanga pembeni ku ruhande ku mapozisiyo zari pembeni, abazi Kindu za Runguri rive droite n'ahandi inyuma y'ikibuga c'indege. Batangiye kurasa udusasu pembeni. Ico gihe komanda wanje wa brigade yari Bernard Byamungu. Yakoze iki? Yarambwiye ati wewe sohoka mu nama, ntacu uhakora mu nama, ugende panga abasirikare bawe neza, babe neza, bahagarare neza, tutaza kugwa mu mutego w'umwanzi aha tudistraire. Imana yaradufashije. Ibyo bakoze barashe escort wa guverineri uwo munsi bamukuraho n'imbunda mu mayimayi. Barangije barasa n'abandi bantu. Amasasa aravuga menshi muri Kindu. Naje kuhabwa ndavuga ati njyewe naje guhabwa ordre yo kuvuga ati wirinda aho ngaho ntihagire winjira mu mujyi n'ukora amanyanga ubwo ntanahasohoke. Twaje kuhakorera akazi keza. Nabo barakumva barakabona. Ico gihe nagiraga abasore beza cyane bazi kurwana. Nagiraga unité ihagaze neza. RCD irayizi 51 hari unité ifite abasore ba komanda. Kiza kimbabaza nuko bose abenshi barapfuye ntabo tukibana ariko bari abasirikare. Bahagaze neza uwo munsi baturasira aduyi neza. Umujyi usubira ku murongo. Mu buye twafunguje inzira n'amazi kugeza Kibombo. Turazamuka tugera za Kibombo. Abaturage bari basigaye ba Kindu bajyaga amakororo. Biriya bintu baza bakora ku myumbati. Makorero kama nini. Nibyo bari basigaye barya. Ntaco barya kuko aho ibyo kurya byavaga hose habaga ubamayimayi. Tuhageze ibyo twabakoreye twarabarashe neza kandi ico gihe twari dufite ibikoresho. RCD yari guverinoma imeze neza ihagaze neza narayikundaga. Nuko yaje kurangira sani ni nayo ibibazo byose wabona biba yija gukomeza nkuko twari tumeze. Wenda nta bibazo tuba dufite. Yari ifite ingabo nziza, ingabo ziri tayari kurwana, ingabo zifite discipline. Ibyo byararangiye ntitwabisubiramo ariko twarabarashe neza. Kindu turayiribere. Kindu isubira ku murongo. N'abaturage ba Kindu barabizi. Hari nabo n'ubu nza mvugana nabo, tuba tuganira nabo bakavuga ati nimwe mwaturokoye. Turangije ubwo naje guhura n'ibibazo. Ibyo wari kumbaza ngo ese ko numvishe wanditse uvuga ko wahuye n'ibibazo Kindu. Naje guhura n'ibibazo Kindu igihe c'intambara za Bukavu, za Marehemu Mutebutsi
na marehemu nabyo nani Mbuzamabe rero zatangire kuri bana byora gutyo. Ico gihe bamaze kugira ivyo bibazo batangiye kurwaniriye, noneho twebwe twari twaramaze kuba integre, guverinoma twari kumwe nayo, ariko ico gihe baje gufata iyo unité yanje kuko bari bazi imbaraga zayo, barayisenya bayikuraho bayivanga mu mayinite yandi. Baravuga ngo bagiye kunyongerera imirimo, bangira chef d'état major wa brigade, c'est-à-dire imbashinzwe administration za muri brigade. Ntabwo sinamenya niba ari na administration ahubwo ni ibintu bimwe gutya. Hanyuma bamaze kubinshinga bankuraho iyo batayo, c'est-à-dire batayo yose barayisenya. Bamaze kuyisenya baramfashe, intambara ubwo zari zitangiye, tangira gufungwa. Naba nicaye n'iwanje kabona abantu baraje, abantu ba birode bakamfata bakanjana muri kasho, ngo hari abari bafite, ngo hari imigambi mfite, ngo hari ibyo mpaye mvugana n'abantu b'i Bukavu. Nababwira njyewe ibyo by'i Bukavu simbizi. Nakorewe ibintu bidashoboka kugeza ubwo nigeze kubura hafi umwe 2 jours ntari kuri telefone. Naje gukizwa n'umugabo umwe, ni umushefu umwe gutya kutimye, ni umuntu w'ikibombo, ariko yari inshuti yanjye, ariko naye naramuhaye nomero za Maître Moise, aramuhamagara aramubwira ati Eric yagize ikibazo ashobora no gupfa, abasirikare bamumereye nabi kandi ntituzi kuko akiriho. Bampamagaye ku matelefone barambura. Ico gihe uwayoboraga rejo ya Kindu yari marehemu Widi Divyoka, yarapfuye, yari general de brigade. Uwari umwungirije yari nani, ndaza kumwibuka. Uwo niwe wari unamereye nabi. Uwo wari umereye nabi n'uwo navuze, uwari umereye nabi witwa Kaki, ndaza kumwibuka. Hanyuma nza kubaho muri ubwo buzima, bamfunga buri munsi, banziza ngo intambara ya Mutebutsi, intambara ya Rora, ndazizi, ariko Imana yarabimfashijemo, bankuraho ama escort, nsigara njyenyine. Ndanibuka ico gihe intervention yakozwe na Maître Moise na General Mustafa na Vice President Zarias na ba General Marike bari Kinshasa. Baravuga ati Eric ararengana, ntacu umuhama umuziza, nta migambi afite. Baje kunkurayo bansaba kuko njya Kinshasa ku mashuri, ndanabyanga, ndababwira ntabyo nkeneye kuko ndabona ari urupfu mugiye kunjyanamo. Nimba mukeneye kuko ari ico mumfasha, mbwira General Widi, ndamubwira nimba ukeneye kumfasha, kuko General Widi yari umuntu wa MNC, yari yaravuye muri MNC, bavuganaga na General Mustafa, bari baziranye. General Widi c'est vrai yabimfashijemo. Arangije arambwira ati, General Widi arambwira ati Eric, wowe reka uje Kinshasa kugira ngo uhure na bagenzi bawe, aho kugira ngo ugume hano Kindu uzaza uhura n'ibibazo bikomeye. Genda uje Kinshasa, ibindi uzabikora nugera Kinshasa. Nageze Kinshasa, Imana iramfasha ngo ngereyo. Ico gihe General Mustafa yari komanda rejo Bandundu,
mwasanze ico gihe abanaga umudamu we barabanaga bandundu mu rugo i Kinshasa habaga mushikiwe Mukesha nibo banyakiriye ariko ngeze i Kinshasa naje twagiye mu ndege irimwo aba JR gusa ngo tuyigeremwo aba JR bose bagendaga arinje bavuga ngo ese ngo uyu nguyu karaja he agiye mu ihe commune babivuga Muringara bakavuga ngo oyo mtu akolala wapi na commune nini nane ako yambaye kabihorera nkicecekera kasanga abasirikare batoya ba kaporari nibo baba bimbwira bampagaze hejuru tugeze Kinshasa twururutse indege twururutse nko mu masambiri z'ijoro bwari bwije buri umuntu asohokana n'igikapoce nari ndi kumwe n'umusirikare umwe yari S3 wa brigade yacu nawe yaraje bari baje mu mafunzo ayo ngayo nyine bari badupanze kuzamwo ndetse harimo nabo bamayimayi bamwe bari bashizemo turaza tuhatwururuka tuvuye mu ndege kuko nta wundi nari nzi mbwira uwo S3 ndamubwira njewe nta wundi muntu nzi kuko telefone zazimye abantu nariko mpamagara inshuti telefone zazimye ntabwo nabona uko mbabona none ubu nyine ndashaka kuko wewe untwara turari wawe kuko iwe ni umunyakinshasa ejo mu gitondo nimara gusharira telefone nzahamagara inshuti baze kumfata yanga kunsubiza akomeza ankwepa kaza ngenda mukurikira n'igikapu ngikurura ndanibuka cari igikapu c'amapine ngikurura kigeza umugozi uracika kishira ku mutwe mukurura mugenda iruhande ngeze harankwepa mu basirikare hari nijoro ndamwihorera ngeze ahantu ndahagarara ndavuga ati ahangaha ngezaho umwana arira nyina ntiyumve ndicecekera ico yakoze yaranyihoreye nanje ndahagarara ndavuga ati reka ntegereze Imana niri bukore akazi kayo ujyaho kuva twatangirana ariko nkubwira ko Imana ibyiza ikora ibitangazo mbona imodoka imwe iraje igeza irahagarara irahamagara mbona umuntu arahamagaye ngo se ngo komanda Eric iko wapi nanga kwitaba ndavuga ati aba ni abantu ba Demiap bamaze kubwirwa kugira baze bantware ndaceceka numva arakomeje aravuga ati komanda Eric iko wapi ndavuga ati ariko se nakwitavye nahise mwitaba ndamubwira niye uyu ndagenda mpageze nsanga n'umugore w'ugiye generale Widi Divyoka kuko nari muzi yari yarigeze kuza gusura umugabo wiwe arambwira ati naje kugutwara umugabo yampamagaye ngo nze kugufata ku kibuga nahise mfata igikapu canje ngishira mu modoka inja ku bantu ba Demiap kuviza fede route yanje bajye bagenzi banje bose twazanye bari hanze babona ukuntu mpaye mviza fede route zabo zose bo bari bazishirizo nje nari nanze gutanga yanje kubera kuko nariko mbona nini tanga wenda bakayibrokari ya nyuma bakaza kumfata ku kibuga baravuga ngo infiltre uyu mwenye tunakamata na hana vitambulisho jewe nari nifite mu mufuka ndayibaha barayivize bahisa bayinsubiza nisubiza mu mufuka barangije barabazanya ngo uyagiye he babivuze Muringara baravuga ngo bino oyo ndeko wake wapi oyo mtu wake wapi ndavuga nake na commune oyo ebanite ninjiye mu modoka mukajene yarantwara ngeze wiwe angeje wiwe telefone yanje ndayisharija mu gitondo ndamubwira ati nshobora guhamagara Mukesha akaza kumfata ndamuhamagara Mukesha araza yazanye n'abasirikare mu escort ya General Mustafa harimo Rutabara Major Rutabara n'umwana n'undi musore wita nawe ubu ni Major Brown baza kumfata banjana kwa General Mustafa aja mu muhanda kugeza ubwo naje gusubira ku ishuri aho bari banyohereje iciza nuko na bagenzi banje batari batangiye kwiga mfite
mpita nsubira nja kuri centre superieur mpageze nsanga ntibariga ndagaruka nsubira mu rugo nyuma nibwo twaje gukomeza ishuri ubwo ntarondogoye cyane ubwo urasubira umbaza ibindi kugira ngo nkubwire ibindi bizakurikiyeho. Mon Colonel wakomeza utubwira nyuma y'iyo formation wakoreye Kinshasa niki cyakurikiyeho hanyuma nanone hari aho nabonye muri iriya nyandiko yawe uvuga ko wigeze no kujya muri Cndp wakomeza utubwira ayo makuru ya Cndp n'intambara mwarwanye muri icyo gihe. Okay, merci. Ukuntu nagiye muri Cndp mvuye i Kinshasa kuko navuze mbere ukuntu navuye ikindu mu buryo butari bumeze neza ngeze i Kinshasa turangije ishuri twayigaga mu hariya centre superieur ndangije mpitamwo jewe ko nasubira i Goma ariko naje guprofita kuko ntibyari byoroshe kugira ngo nsubire i Goma naje guprofita igihe umubyeyi wa Jeanne Marie apfuye biba ngombwa kuko tuza guhamba umubyeyi we mama we nahise mprofita nzana na general tugeze hari i Goma nahise nsaba kuko naja muri integration bari kwakora ico gihe integration ya 14e brigade irucuru nani Rumangabo mbisaba general Tangfort ntiyabinyemereye ndabyihorera nigumira i Goma nari mfite ibindi bibazo byanje byari bindemereye ico gihe nza nibuka umudamu wanje yari yaragize accident yaravunitse ukuguru nsaba n'imfashanyo kugira bamfashe ntaco bamfashije ngerageza guverinoma yose ngo nibimfashemwo barananira inshuti n'abavandimwe famille nizo zabimfashijemwo umudamu mbona arakiza ariko ubwo nagiye kuja muri Cndp umudamu ataranakira kuko nabonye ntaco ndi bubamarire kuko ntaco nariko nkora nahisemo kuzamuka kuja i Masisi kuja muri Cndp mpamagara General Laurent arambwira ngo ninze tubonane narazamutse simvuga ukuntu nagiye nahise nizamukira ndagenda ngezeyo twicaye twagize hafi amezi abiri intambara ya Sakibi iratangiye kigerayo bajya abantu bose ba guverinoma bari muri guverinoma batangiye kumpamagara bambaza ngo se ngiye he ndabwira oya ndagiye kubera kuko ico nasabaga ntaco mwampaye nabonye ntaco mpaye nkora nahise babwira ko nahisemo kuja hariya muri Cndp twabanye muri Cndp ko nabimvuze twagize amezi abiri hanyuma haza kuvuka iriya ntambara y'umusore mwumvishe Isake umusore barashe umusore w'i Masisi yari ari mu modoka umupolisi aramurasa arangije naho intambara ndamuvana yatangiriye ico gihe nari ndi kumwe na Makenga twari mu modoka batubwira kuko uwo musore bamurashe twari igicanga arambwira ati Eric intambara iratangiye twahise dukomezanya arambwira ati nta handi turi buye turagiye twahise duvuye igicanga turakomeza tuja hariya hejuru mu misozi ubwo dupanga urugamba ruba ruratangiye bagiye guca mu gitondo intambara turwana abo twari ko turwana zari inshuti barabavandimwe twese turwana na bagenzi bacu abo tuvuka urebe ukuntu urugamba rwari rumeze nabi ukazurwana n'uwo muvukana ico gihe twarwanaga na brigade ya Nyamushebwa turarwana turicana turamarana
abavukana turamarana, ariko ico gihe njyewe nta ni fonction nari mfite, nabaga iruhande gusa kubera kuko aribwo nari nkigera muri iyo cama ya RCD, ariko kubera kuko bari banziho ubwo butwari bahise bampeza batayo. Yari batayo yari iyobowe na ubu ni Jean Kabundi, twayitaga Nyatura, aba ariyo bampa, aba n'ijwi isigarana iwa abakomanda brigade wayoboraga batayo zitatu zari zihariya hejuru ya za Kimoka na za Sake, aba n'ijwi ukomezanya n'iyo batayo. Turakomeza turarwana, turicana, turamarana, twaramaranye sinavuga kuko ari cyo twagezeho, uwo twaramaranye tu intambara isa n'irangiye ya Cndp, sinavuga ngo nitake ngo twaratsinze twarwanye gutyoya. Muri Cndp twaricanye gusa, twari ko twicana, kuko ntabwo nabyitaka kubera kuko nta matunda byaduhaye. Nuko turangije tuza kuja muri guverinema, ngo tugere muri guverinema naje kwiretruva i Bukavu, mu segiteri zari Bukavu, bampeza kuba komanda brigade Bukavu ahitwa za Bunyakiri. Uwari komanda segiteri wanje ni General Munyakazi, komanda zone ico gihe yari General Kabundi. Ico gihe baza gukora ama opse, bayaheza opse imwe bayiheza opse yari ya Sud Kivu, yabogwaga na marehemu Delphin Kahimbi yungirijwe na Makenga. Tuba aho ngaho, twebwe twabaga za Bunyakiri. Nuko hanyuma baza kumpindurira imirimo, njyewe bandoza za Walungu ahitwa za Bulare. Iburare imbasego wa General Rugayi niwe ari komanda segiteri ico gihe, bangira sego wiwe, turakorana neza, dukora za operation twakoraga ico gihe. Nta operation zindi, twari ugushaka abagizi ba nabi, abamayimayi n'aba FDLR. Turahava, eta major tuyikura Bulare tuyijana Imwenga. Tuhageze General Rugayi ntabwo yahabaye, iwe ico gihe yararwaye aja kwivuza, abanusigarana unité, yaje kubadirishwa n'umugabo w'umubembe bita Gumanya, ari Colonel Gumanya. Araza turakorana ndi asegowe, ariko iminsi twakoranye nawe nabi, twakoranye neza. Iwe yahise azana wa mutima wabo w'ikijenesi. Nza nibuka umunsi umwe yarambwiye ngo azabona abagabo b'abanyamurenge baza kundamutsa, ngo babaje gukora iki. Ndamubaza se ababembe baza bagera iwawe bose nza kubaza ko baje gukora iki? Ndamusubiza uwo munsi twari mu nama, ndamubwira sindakubaza ababembe baje kukuramutsa, nanje ntukazumbaza ngo ese abanyamurenge baje kundamutsa gute. Twabanye nabi, ntabwo twabanye neza n'uwo mugabo. Twaje gutandukanywa n'igihe batangiye kujenga amarejima. Imana heza ikorera ibitangaza. Iyo rejima twari ko tuyirwanira turi abagabo batatu, hari njyewe, Ngumanya n'undi umujenerali witwa Civili, ni umushi
arangije hari ibyo bakomeje kuzaba bandega, ariko kubera kuko amahirwe nije wari uyafite, nije bahaye iyo rejima barayimpa, twari imwenga. Turangije naje kuva imwenga ari uko bampamagarira i Kinshasa bampamagaye ubwa mbere kuja muri seminaire. Hari seminaire twari dufite zo kwiga reforme y'igisirikare ca Congo. Twaragiye duhurira n'abantu benshi, nuko naje kugaruka tuva i Kinshasa nubwo intambara zari zatangiye za M23. Twebwe tugaruka mu mayinite yacu, nyuma tuza gukomeza, twaje kuba muri ayo mayinite. Izo ntambara za M23 njyewe ntazo narwanye cyane kuko nari muri Sud Kivu, nari imwenga, nari kure. Naje gusubira Kinshasa ari uko baduhamagaye ngo tuje ku mafunzo. Ntabwo ari amafunzo, ngo tuje muri seminaire. Nagize i Kinshasa imyaka 3. Seminaire turayikora, dukora ibintu byitwa bya reforme, ukuntu igihugu, ibibazo by'igihugu twarabivuze byinshi, twerekana impamvu intambara itarangira muri Congo, ariko ntibyakurikijwe, byakomeje gukomeza nk'uko bimeze. Hanyuma tuza kuvayo, batwohereza mu madeployment mashasha. Njewe baza kunyohereza Ituri, baza kunkura kuri fonction nari mfite, nari commandant regiment, baza kungira asego ahantu bita Marabo, muri Ituri, muri Irumu. Ico gihe nahageze uyu munsi wa mbere, nahageze iminsi 2, iminsi 3. Nyuma maze kwinstare, nahamagaje umuryango wanje nkuzana Bunia, hanyuma baza kunyohereza i Beni, na n'ubu niho nkorera. Bahise banyohereza Beni. Intambara za Beni zari zikaze, mayi ADF zimeze nabi, baranyohereza ndaza. Hari batayo imwe yacu yari iriyo n'amakompanyi 2, barambwira ngo ngende nje kuzihagararira. Ndazihagararira, Imana iramfasha, kandi ndamishimira Imana kubera ko izinyobora. Nta rugamba ndarwana ngo ntsindwe, Imana iramfasha. Umujyi wa Wicaho adui yaramereye nabi, basubiza umutekano. Naje kuba sego wa regiment, hanyuma komeza akazi aho hantu hitwa Wica, ni muri Beni. Nkora akazi n'iyo force nari mfite. Iyo force nari mfite yari batayo imwe nari narakuye Ituri n'amakompanyi 2, dukora akazi neza. Hanyuma baza kudusubizayo, badusubiza Ituri. Nyuma y'amezi 2 baje kuduhamagara batubwira kuko tugomba gusubirayo inite yose, tuvuge regiment yose. Ubwo nari naraje njenyine n'izo kampani 2, ariko chef wanje yari yarasigaye ahitwa za komanda, ni muri Irumu. Turaza inite yose turimuka. Twahuriye n'intambara ikomeye kuko
ADF yari agifite imbaraga, yari afite imbaraga nyinshi cyane, mu buryo n'umunsi twahageze hashize 2 jours hari abana bo mu escort wanje bari bavuye Goma bururuka aho hantu hari saa 11 n'igice, bururuka mu modoka. Adu yari hafi y'aho ngaho, kumbe ni ku mashamba, ni iruhande rw'umuhanda. Adu yatangiye kurasa, umumama yagiye kwirukanka agira ngo yirukankanye n'abana, abana ntabwo yajanye nabo, bahise babatwara. ADF arabatwara, yatwaye abana 2 biwe. Twaje kumenya ko umwe yapfuye, undi ntituzi nimba akibaho, ashobora kuba nawe yarahindutse ADF kuko ideology zabo bakoresha ntituzi uko babigenza. Abana barabura, twagumye aho ngaho dukora akazi aho ngaho. Adu turamurasa, aragenda arahunga. Wica ubajije abaturage ba Wica bakubwira amateka yacu, bakubwira amateka y'iyo regime yacu. Ico gihe chef wanje nawe yaje kugira ikibazo, ararwara, aje Kinshasa, bamwohereza hanze, yaje gupfa, yaguye Kinshasa. Yitwaga Colonel John Cinja niryo zina bakundaga kumwita. Hanyuma abari rusigarana iyo regime, nyuma naje kuyihindurirwa. Ariko mbere yo kuyihindurirwa twakoze akazi keza cyane cyane aho hantu bita Wica. Murahumva buri gihe hahora intambara zikomeye. Twakomuza akazi keza, tuja kwimukira aho bita PK5 PK9. Naje no kuharasigwa, naje kurasigwa hitwa Mbao. Abagira amafoto yanje wenda nimuyasaba bazayabereka. Nigeze kuraswa ukuguru, nja ku bitaro, turwana n'abo ba ADF, nja ku bitaro Bunia niho navuriwe. Tuza gukomeza tuja aho ku nefu aho mvuga. Naje kuhasubira kuhahurira n'ibibazo, ndasubira ndaraswa, nari narashwe mu itako, ariko Imana ikamfasha. Ibyo byose ntabwo igufwa ryakogwagaho. Twaje kuja ahantu bita Madina, nahagize ibyumweru 2 harwanira. Bari barampaye ingabo, ndagenda ndaziyobora. Zari ingabo bari bakusanyije n'amayinite barazimpa. Ndagenda mpageze, ADF ico gihe yari afite imbaraga nyinshi cyane. Yahanzingiye ibyumweru 2, ariko Imana iramfasha turahava, turarwana. Ico gihe n'uwo chef wanje yaragihari, yaje kumpa umusada, yari kumwe na mugenzi wiwe komanda regime wundi bita Papi. Bananirwa no kugera naho ndi, nije wapasuwe kugira ngo ngere aho bari. Ninkomeriye ubwo nari kumwe na Colonel Prince, aracahari, turi kumwe nawe, ni komanda regime, ni mugenzi wanje. Ico gihe twakoze akazi gakomeye muri ayo mashyamba aho bita za Madina. Birananirana dusubirayo twavuye. Nyuma twaje gusubira mu maino zacu, ariko twagira ibindi dukora, tuguma aho ngaho. Haje kubaho guhindagura abakomanda bose bayoboraga amarejima inaha ngaha muri Beni, barabahindura kuko twese twifuzaga kuko baduhindurira. Ariko twaje kwireturuva dusanga abasigaye muri Beni, twasigaye turi abantu bakeya cyane. Bakoreye ahangaha i Beni. Ndagira muribuka igihe Perezida Tshisekedi yavuga ko agiye guhindura, ariko yahinduye abantu bake. Mu basigaye hasigaye njyewe,
sigarana n'uwo Pirensi nkubwira, sigarana na n'uwitwa Colonel Baringa, sigarana na Colonel Wili, nibo twasigaranye muri kano gace. Dukora akazi neza, twaragakoze na n'ubu turacari ko tugakora. Niyo mwumva Beni wenda hari agahengwe cyangwa se hari iki, ewe ndabyishimira, nishimira na bagenzi banje n'ingabo tuyobora n'izi rejima tuyobora. Izi ngabo zose zifite akazi gakomeye cyane. Bagenzi bacu bakoreye inaha ngaha barabizi, bazabibabwira. Ugize Imana ugakorera muri Beni bakaguheza imyaka 2, warangiza ukahava ugomba gushima Imana. Nimba ufite inka abamayimayi bataraziriye, ugomba no kuyibaga ukayirya. Twarahabaye. Nyuma aho nshaka kurangiriza, ndashaka kubabwira yuko ku giti cyanjye ejo bundi baje kumpa operation yo kuja kurasa umwanzi Madina, aho bita Madina 4, aho adu yari yarimukiye, kuko Madina twari twamurashe n'ahandi hari ahantu yari yagiye Madina 4. Bampa iyo operation ndayemera, naragiye, Imana iramfasha iranyobora, turamurasa neza ahitwa Madina 4, naho wenda muzaza mubisoma, zaza wumva aho bita Mavume, niho yari yashize ibirindiro bye. Turamurasa aragenda. Ubu niho duhagarariye, ubu niho navuga kuko mu mateka yanjye ariho ndi, ariko ubu ngubu mpagarariye Beni, c'est-à-dire muri segiteri ya Beni, kandi turacakora ako kazi. N'uwo aduyi twarashe aho hitwa Madina 4, niyo muri mukumva ari mu kuza kumenasa za Bunia, kubera kuko imbaraga ziwe, ibirindiro byiwe twabisenye. Uzakenera kubimbaza neza, nzamwohereza amayimaje za briefing twatangaga tuja kuri urwo rugamba. Twarwanye neza, Imana iratuyobora, turasa umwanzi neza, abahungu bahagaze neza. Ni ibintu zadushimishije, n'abategetsi bacu barabyizera, bazi kuko bafite ingabo, kandi dukeneye kugira ngo igihugu cyacu niduhagarara neza, nuko wenda harimo kuba ibindi bibazo, cyangwa se ushobora kumva abantu bakavuga ati kubera ko uvuga ibya Beni iwanyu hahasenyuka, urabitekereza iki? Ariko ubwo Imana ifite indi migambi, hari ibyo izakora. Murakoze. Murakoze cyane mon Colonel gusobanura amateka y'uko mwagiye muri Cndp n'uko mwavuyeyo, n'ibyakurikiyeho n'aho muri kugeza ubu. Hanyuma nanone wakomeza utubwira ibijyanye n'izo ntambara za Beni. Ni uwuhe mwanzi muhanganye? Ese abantu bumva ADF nalo ni iki? Ni abakongomani? Ni abantu bavuye hanze y'igihugu? Wagerageza kutubwira muri makeya ibijyanye n'intambara ya Beni n'uwo muhanganye uwo ari we? Ngize imyaka hafi, ubu ni umwaka wa 5 ndagira ngo nimba ntibagiwe, ndwana n'aba ba ADF. Aba ADF nta objectif bafite. ADF ni abantu barwanyije guverinoma ya kera ya Uganda ya Museveni, nani baramwitaga Idi Amin, barahungira muri Congo. Icyo gihe babanaga n'ubutegetsi bwa Mobutu.
hanyuma bibera aho ngaho, bibera muri ariya mashyamba hagati ya Kongo na Uganda, hariya muri za Rwenzori, baba aho ngaho. Nyuma baje kugira ngo bamenyekane cyangwa se barwanywe ari uko ubutegetsi bwa Kabira bugezeho. Ubutegetsi bwa Kabira butangira kubarwanya. Nakubwiye kuko igihe ca FDR narwanye nabo i Rwenzori, sinzi nimba ku kantu nimba sinakavuze, ariko nigeze kurwana nabo Rwenzori. Nyuma ntibyakomeje igihe ca FDR, ntabwo FDR yakomeje kubahiga, yahise bihorera. Ico gihe babitaga bakasindiye, nyuma barabihorera baba aho ngaho, bikomereza kwibera ino muri ano mashyamba ku mupaka. Ni ahantu hari amashyamba y'inzitane. Noneho kubera kuko bari batinze, bari bagize imyaka, bararongoye, basabye n'abantu bahise bagira bifamiliariza cyane na famiye zina ahangaha mu Bagande, mu Bandande, kandi bose urumva ni ku mipaka, baba aho ngaho barakomeza. Hanyuma izi ntambara zije kuvuka kugira ngo nabo baveho igihe ca Kabira fise, igihe M23 zirangiye, M23 irangiye, nibwo batarozanani zo kubashakisha. Byabaye ngombwa kuko nabo bahigwa bakava ahangaha ku mipaka, ariko bari baramaze kwinjira mu baturage, ndetse abenshi bari no mu baturage n'ubu ngubu. Biba gutyo, ariko ADF ni umuganda wahunze igihe ca Idi Amin, arangije ideoloji yigisha abaturage n'ahangaha benshi ni abayisilamu, ariko ni abayisilamu badafite, sinzi uko nabyita. Abayisilamu iyo tubabajije baratubwira aho bariya ntabwo ari abayisilamu, ni abayisilamu babi, ntabwo bahuje imigambi imwe nabo. Ariko ibo ico bakoresha ubu ngubu, niyo bafasha umuntu bakamujana iriya, bamwigisha kuba umuyisilamu, bamwigisha kuko adui wabo ni umukafiri. Niba bajya bijya byihebe bajadidi, idini bashaka kuritoza abantu bose kumva kuko bagomba kuba abayisilamu. Abarimwo benshi kuko mubyumva n'abana bavuka muri tuno duce two hagati. Abenshi harimo abaganda, nibo benshi. Bari dere nabo ngabo ni abaganda. Abandi wumvamwo ni abandande, nabo nibo benshi barimo. Abandi bayozwa ni abava mu bindi bihugu bituranye, Abarundi, Abanyarwanda, Abatanzania, barababeshya, banashuka abantu benshi. Hari abo dufata ugasanga umwana wamubaza iwabo akakubwira ati njyewe iwacu ni Burundi. Wageze hano gute? Ati oya, ati njyewe bambwiye kuko hari amashuri, ndi umwana w'imfubyi, hari amashuri, hari umugizi wa neza ushaka kudufasha. Bakazana umwana bakamuzana ari umwana ufite imyaka 10 cyangwa 8 cyangwa ingahe, abana batagira ababyeyi, bakabasensibiliza ngo bafite ikigo gifasha, barangiza bakaja kwireturuva babagejeje i Butembo niho babakirira, za Beni no mu Bugande ni Burundi. I Burundi cyane hariho abo bantu babikora na Uvira. Barangiza bakazana umuntu ari umwana muto utaramenya ico gukora, yagera inahangaha
bamara kumwinjiza muri iriya shyamba ideoloji tiwogira imyaka 10 ngo nurangiza uzagira ikindi kintu. Ibyo bagutoje nibyo ukomeza kubamo. Navuga kuko ni ideoloji y'abayisilamu idafite n'aho izagera. Ni abantu bashaka kumarisha abantu, noneho barangiza bakayinjizamwo bene wacu nabo batabazi n'ico gukora. Ugasanga umuntu kuramwereka ibiriho iwe akaja ku ruhande, ugasanga ngo abanyarwanda ibiki na biki bakavuga ibyo bidakwiriye. Ariko ukuri ADF niba ari abantu ba Idi Amin bahunze igihe Museveni yabirukanaga ku butegetsi, baza kwihuza n'iyi mitwe yindi yari muri Kongo. Barangije iyo mitwe nayo ntiyarangije kugira ngo igere ku ntego zari ziriho, ikomeza kubaho gutyo no gutesha umutwe nyine Kongo. Ariko ubundi ADF n'uriya mutwe wacitse ku butegetsi bwa Idi Amin ni Abaganda abo wumva bavuga abanyarwanda nabo ni abantu bagenda bafata abana batoya bakabazana bakabashiramwo za ideoloji, bakababesha ngo bagiye ahantu abagizi ba neza bagiye kubafasha. Niyo mpamvu mugomba kwigisha abana sirita urubyiruko tirukaza gwitabira ngo hari abazungu cyangwa hari umushinga. Mugomba kuza mumenya uwo mushinga ugiye hehe, ugiye gukora iki. Niyo mishinga nyine yo kuyobya abana no kubajana mu bidafite. Yahagera bamubaza iwabo yavuga ngo ni umuntu fulani, ugasanga batangiye kuvuga ngo ubwo bwoko ko burafasha abantu fulani kandi ari abamushutse kugira ngo ajeyo. Naho ADF ni umuganda n'umundandi, ntabwo ahuri, ni coalition y'abo bantu babiri, ni umuganda n'umundande. Abandi bose bazamwo baza barafashwe za mateko. Murakoze cyane Colonel. Dushingiye kuri aya mateka akubiye muri iki kiganiro twagiranye, birumvikana ko kuva winjira muri aka kazi kawe ka gisirikare muri 1992 kugeza uyu munsi wakoreye ahantu hari imirwano gusa. Ni ibihe bikorwa by'ingenzi wumva wishimira wakoze neza mu kazi kawe, haba mu gusova ubuzima bw'abantu cyangwa se kurinda umutekano w'igihugu? Hanyuma ku rundi ruhande niki nanone wumva wishimira udashobora kwibagirwa, aho Imana yarokoye ubuzima bwawe cyangwa aho wasimbutse urupfu nanone nawe uri mu bibazo? Wagerageza kutubwira kuri ibyo bintu byombi? Urakoze ku kibazo mbajije ibibazo biravuze ngo icyo Imana yankoreye nico nanje nakoze. Icyo Imana yankoreye ibikomeye mu gihe ninjiraga igisirikare. Nahisemwo kurwanirira abaturage kuko nakubwiye sinza nibuka imisozi aho natangiriye. Nakubwiye ahantu nibutse cyane, nakubwiye za Ndiza, kubwira za Mukarangi, niho nakoreye akazi keza kandi naragakoze. N'Imana irabizi. Ndiza twaharwanira urugamba rukomeye, twapfishirije bagenzi bacu, twaharokoreye abantu benshi, meme na za Mukarangi, yewe tugeze na Gitarama twahakoreye akazi keza, twarokoye abantu. Uza nibuka abo twagiye dusanga mu misarani tubakuramwo ari bazima.
tubavura abenshi nza nibuka sinabivuga kuko namaze kurangiza wenda uko wambaza niko mpaye nibuka n'utuntu tumwe tumwe ariko muri Gitarama nahakoze akazi keza kandi akazi nakoraga ico gihe nakubwiye kuko nakoraga muri intelligence kampeshaga kubana n'abaturage no kurokora abaturage narabikoze muri Gitarama Ndiza n'ahandi za Mukarangi muri Byumba nakoze akazi keza muri Kongo nakoze akazi keza Imana yakamfashijemwo impeshamwo n'imbaraga kuko nabikubwiye inganji kurokora bene wacu Imana iramfasha turokora abo bantu nakubwiye twambuka muri Kongo ahitwa za Kagabwe ukuboko kwawe kwarigaragaje twahakoreye ubutwari bukomeye ababizi abo twari kumwe barabizi tugeze za Masisi nakoze akazi keza Masisi yose ubabajije bakubwira ubabajije kabwira ati Eric ninde Gelead ntibazamumenya cyane ariko ivuze Eric bazamwibuka tugeze muri Beni ho na nubu naho niho ndi nakoze akazi keza na nubu ndacagakora ahitwa Wica ahitwa Mbao barabizi nahitwa Irengeti aho mpagaze ubu nyine ubutware bwacu barabuzi natabaye abantu benshi kuko namaze kubikubwira nyine abo twatabaye inshuti n'abavandimwe bari mu bibazo bikomeye inganji za Gifunwe na za Masisi na za Mbao kuko nabikubwiye Imana yagaragaje ukuboko kwayo aho vuga wenda nanje ubwanje ntavuze abo natabaye ahantu Imana yankuye yantabaye nakubwiye hariya za Ndiza kubwira navuze Ikindu Imana yaramfashije navuze Imasisi ahantu Imana yandokoye mu maboko y'interahamwe Imana irasubira inkura mu maboko y'aba ADF iminsi narwanaga nabo hano za Beni Imana iramfasha irankiza tugomba kuyishimira ahasigaye mugira amahoro y'Imana kandi twizeye kuko wenda n'ibisigaye bizatungana ibindi byinshi ntawakomeza kuvuga ngo bimeze gutya ariko nizeye kuko Imana izadufasha kandi nabyo bizatungana mu bihe tugezemwo bitugoye Imana izafasha kandi solution izaboneka murakoze cyane mon colonel tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tugaruke gato kuri ziriya ntambara ziri kubera mu misozi miremire y'umurenge muri mu bantu bamaze iminsi mu gisirikare mwarwanya intambara nyinshi mwaharaniye ubusugire bw'igihugu ariko mu by'ukuri murabizi ko muri kariya gace k'umurenge mukomokamwo aho mwavukiye nk'uko mwabitubwiye hari kubera intambara abanyamurenge kugeza uyu munsi baricwa baranyagwa intambara ziracyakomeje kugeza n'uyu munsi turi kuvugana ese mu by'ukuri mwebwe mubona gute mubona ibyo mwarwaniye cyangwa mwaharaniye mwarabigezeho nimba bitaragezweho murumva ari iki cyakorwa niki mutekereza ku birimo kubera hariya muri iki gihe hanyuma se
niki mushobora kubwira abaturage b'abanyamurenge ababyeyi banyu abavandimwe banyu akarere mukomokamwo ni iyihe message mwumva mushobora kubaha muri iki gihe intego twarwaniye twebwe igihe twatangiye impamvu twinjiye igisirikare nakubwiye kuko ico gihe twari dufite ishaka fulani ry'ubwoko na n'ubu turacarigira ariko nuko wenda politike igenda ukundi ikagenda ihinduka bikurikiranye n'inyungu z'abantu fulani ariko ya ntego iracari yayindi ntabwo twareka kurwanira ubwoko bwacu ukuye yuko wenda kugira ngo umuntu avuge ngo ugomba gukora ibi ngibi kandi utahawe unabikora nabyo ni ikibazo gikomeye ariko nizeye kuko nabyo tubikora kuko turabikora turi mu gihugu cacu tugomba gushakisha amahoro mu gihugu ziriya ntambara zibera hari iwacu ni intambara umuntu atavuga ngo kubera kuko twebwe turi muri guverinema ngo ni twebwe tuzitera cyangwa se tuzifitemo uruhare oya ariko biratubabaza twese kuko ababyeyi bacu barengana ikibazo gihari nuko abarwana n'abariya ababyeyi bacu n'abarebere ni mayimayi sasa mayimayi hayirwana yiba amatungo asenya amazu agira gute n'umurebere igisigaye nuko wenda haza kwivangamo utubazo ugasanga hariho abari muri leta badafite uruhare rukomeye kugira ngo barangize ico kibazo barwanye uwo murebere waduyi uhawusenya ibibazo by'abaturage nkuko uvuga ati se mwebwe ko murwana iyo ngiyo kandi iwanyu naho hameze gutyo wenda navuga kuko twebwe hano turwana ko turarwana nyine turwanira abaturage kandi turabikora nakubwiye inshuro zingahe ndashwe ko ndaraswa kubera abaturage ariko ugasanga hari abaturage bandi hari abasirikare bandi bagenzi bacu bari mu duce twiwacu badafite uwo mutima bafite ijya ideology y'inzangano ariko Imana izadufasha bizarangira tu naho kuvuga ngo wenda nabwira abantu iki cyo nababwira no kwihangana no gukomera Imana izadufasha tuzabivamo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda kuko abantu babivuga ngo se mwe murakora iki oya isherezo bizarangira tu imigambi bakora intambara yatangiwe kuva ari bakeya tuvuge yari mayimayi na twirwaneho ariko uko ukuri kugenda kugaragara bizageraho bice mu nzira nziza abategetsi b'igihugu bakemura ico kibazo kizarangira kandi nizeye ko amahoro zabo sherezo tuzagira amahoro murakoze mon colonel turashimira cyane Col.Gelead ku mateka meza atugejejeho turanabashimira namwe inshuti zacu mwakurikiye iki kiganiro murakoze naho utaha Ikaze TV2